Maayong buntag, GCAF. Palihog kog lingia ang imong tapad sa imong luyo o sa imong atubangan o abi-abi sa imong pinakatamis nga pahiyom. Okay, so 2 Sundays ago, si Brother Elder Benji, naggisugdan niya ang bagong series nato na about sa atong GCAF core values. Kung may numduman pa nato, ang iyang gihatag kanato is about the first core value, which is honor God and His Word. And last Sunday, si Pastor J, iyang gipadayon o naghisgot siya bahin sa second na core values. And mao kini ang striving for Christ-likeness. Now, karong buntaga, ang akong i-share kaninyo is ang ikatulo na core values nato diri sa GCAF. And mao kini ang invest intentionally in discipling families and the nations. So sa Bisaya pa, tinuyo nga pagpamuhunan sa pagdisipulo sa mga pamilya o sa mga nasod. Now kaning pulong na invest, it's a commercial word, it's a commercial term. Pag mo investa, mubutang ta sa atong kwarta. Dili lang atong kwarta, apil ang atong panahon, ang atong effort. And kaning pulong na intentional or intentionally, sa in English pa, deliberate, tinuyo gyud na ay purpose. So ang atong pag-invest sa pagdisipulo sa atong pamilya o sa mga kanasuran is tinuyo, dili siya by accident. Dili lang ni naitabo lang, no? Ingon pa nila nasipyat, nasalagmaan. Ato yun ni siyang ibubo ang atong kwarta, ang atong kusog, ang atong panahon. Now, familiar naman siguro ta sa The Great Commission na atong ginatawag, no? So diri sa, mubalhin na lang ko kay balhin ko diri kay di na ko makita diha, di na ko mutanaw. Dinhi sa Great Commission sa Matthew 28 verses 19 to 20, therefore as you go, disciple people in all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I've commanded you. And remember, I am with you each and every day until the end of the age. Medyo lahi na siya na translation, no? Now, kanisya, gikan gini siya sa baba ni Hesukristo. Siya gyud mismo ang nagsulti niini sa iyang mga disipulo. Before siya gikuha paingon dadto sa langit og nilingkod tapad diha sa tuo sa iyang amahan. Now, kung ato ni siyang basahon, unsa may tan-aw ninyo niini? Isa ba ni siya ka suggestion, recommendation? Maayo ni siya buhaton, no? Palihog, buhaton na to. Mao ba na siya? Or isa siya ka sugo? Para sa ako, isa siya ka sugo. Sugo ni Hesukristo. Now kung sugo siya, kinsa may iyang gisugo nini? So ato daw tan-awon, himay-himayon daw nato ni siya. Diya sa bersikulo 19,
nag-ingon si Ginoong Hesus sa iyang mga disipulo na make disciples of all nations. Kinsa may iyang kaistorya niini. Kung atong basahon ang tibuok chapter 28 sa Matthew, makita nato na ang iyang kaistorya niini is ang 11 ka disipulo niya. 11 na lang kay wala naman si Judas. So ang nangabilin na disipulo. And nag-ingon siya na disciple people in all nations. Now, kabalo ba ka si Ginoong Hesus sa iyang gisugo sa ila? Na i-disciple nila ang 11 ka buok. Tanang nasod. Nasayod ba ka sa Ginoong Hesus pila ka buok nasod sa kalibutan? For sure, di ba? Kabalo siya. Kay siya man ang Ginoo. Siya ang naghimo sa tanan. So nasayod sila. Ambot lang kung nasayod ba ka itong mga disipulo. Para mas ma-appreciate nato ni siya, tanawon nato kung unsa day ning mga nasod. Nations, according sa Bible, it's often referred to ethnic groups or people groups rather than kaning mga modern political states or countries nato. So, sa ilang panahon, wala pa'y United States of America, wala pa'y Republic of the Philippines, wala pa'y Japan, wala pa'y Australia. Ang makita nato silang panahon, mga kingdoms, mga tribes, mga empires. So, ang pasabot ni Ginoong Hesus sa kaning pagsulti niya na nations is people groups or mga ethnic groups. Ang Hebrew word na goyim and ang Greek word na ethnos, kaya Old Testament is in Hebrew and the New Testament is in Greek, are commonly translated as nations. And they typically mean tribes, peoples, or ethnic groups. Dili ni siya kaning mga nasod na nahibaw-an nato karon. For example, in Genesis 12, 2-3, nag-ingon ang Ginoo kang Abraham, I will make you into a great nation. Kaning nation dire, in Hebrew, goy, ga-refer siya to a people group. The descendants of Abraham. Dili ni siya isa ka nasod or country as we know it. So kaning sugo sa Great Commission sa Matthew 28 verse 19, pag-ingon ni Ginoong Hesus, go therefore and make disciples of all nations. Ang pulong diha sa Griego is ethnos. Na kung asa nato makuha ang English word na ethnic. So, clearly, si Jesus Christ ga-refer sa mga ethnic groups, dili sa mga nasod. Now, aron mas masabtan pag nato ma-appreciate nato unsa ka lisod ang gisugo ni Ginoong Hesus. Tanaw nato pila ka buok ka nasod na naa sa kalibutan. So daghang mga estimates ana, pero ang ako lang ikuha is kaning gikan sa Joshua Project. Kay kaning sa Joshua Project, nag-survey sila aron para sa missions, no? Christian missions. So ang ilang ihap is around 17,443 nations in the world. So lahi-lahi na sila ng mga people groups. Now imagine, 11 sila kabuok. Kung bahin-bahinon nila,
Ang 17,443, gamay lang na mathematics. Kada isa sa ila, ang assignment is 1,585 nations na ilang i-disciple in their lifetime. Kaya ba? Okay, just for the sake of discussion, tingnan na lang nato na pare-parehara silang edad atong panahon na. So mga around same age ni Jesus Christ, around 30 years old. And kung tanaw na to ang edad, kung kanusa sila nangamatay, ang average age sa mga apostles, katong 11 kabuok, around 70 years old. Lain-lain silang edad, na uban namatay at 40, ang uban 60, 65, 70. Ang pinaka-tigulang nila is si Juan. Bible scholars estimate he lived at a ripe age of around 90 to 100 years old. Pero i-average na lang nato at 70. So kung 30 years old sila ato na panahon, napa sila about 40 years to do the Great Commission. So 40 years, and ino na lang nato na kada usa sa ila, maka-disciple og isa ka nation per month. Now, sa isa ka tuig, na ay 12 ka bulan. So, ato lang i-multiply, 40 times 12. So, kada usa sa ila could be capable of discipling 480 nations. Now, unsi man sila kabuok, ato nang i-multiply, so they'll be able to disciple 5,000 nations. Pero it's still short of the 17,443. And kabalo man ta na imposible man kaayo na maka-disciple ka og isa ka nation in 1 month. So these figures are just to tickle our minds and to understand na kanibang sugo ni Ginoong Hesus para lang dadto sa mga 11 ka disipulo niya. Clearly, if you follow logic, imposible kay sa ila to fulfill the Great Commission on their own. So, appeal di aita ni ini. So, tanan mga disciples nagihimo, nangisunod sa mga original na apostles and mga disciples ato, and mga disciples and mga disciples, abot sa atong panahon, kita tanan, apil ni ini nga sugo ni Ginoong Hesus. Now, kung dili pa gyud mo kumbinsido ana, tanaw nato ang verse 20. Nag-ingon ang verse 20 na, "And behold, I am with you always to the very end of the age." Unsa may pasabot ni Ginoong Hesus aning the very end of the age? Pasabot ana, sa panahon na iya nang husgahan ang tanang tao, buhi ug patay, judgment day. This is the very end of the age when the sheep will be divided from the goats, the wheat from the tares. Now, hantod karon wala pa man gid na ang iabot. So dili gyud pwede na kani siyang gisulti ni Ginoong Hesus para lang dadto sa 11 niya ka disipulo. Kay hantod karon nag-ingon siya na uban ko kaninyo. When you do discipleship, I am with you to the very end of the age. And ikatulo na ebidensya na dili lang ni para sa ila, apil sa ato. Mismo ang mga apostles, they modeled it for the church. They discipled people. Bisan si Pablo, na walay labot aning 11, siya gyapon nag-fulfill sa the Great Commission. He
made disciples of different nations. And he also commanded his disciples to make disciples. Now, ngano man na part gini siya sa atong core values dinhi sa GCAF. Kaning pag-disciple. Basig mo ingon ang uban na daghan naman mga Christians. No? Di naman siguro kinahanglan na mag-invest pagid ta para mag-disciple ta. Again, if we take a look at statistics, ingon dinhi sa Joshua Project, there still remains 41% of the 17,000 people groups na wala pa nakaila ni Ginoong Hesus. 2,000 years have passed already, and nilapas lang tagamay sa halfway, midway mark. There are still 7,190 people groups na wala nakaila ni Ginoong Hesus. And kung sakto ang atong pagsabot niining bersikulo sa Mateo 24, bersikulo 14, nagaingon, "And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come." Again, if sakto ang atong pagsabot ni inay, si Ginoong Hesus mubalik lang kung maabot na tanan kanasuran. All the 17,000 people groups have been reached for Christ. And then God said, the end will come. So we still have a long way to go. And if you consider yourself as a follower, a disciple of Jesus Christ, the command to disciple others is your command from God. Kung ang Great Commission were only for the 11 disciples, wala ta diri karon. Walay GCAF, walay mga simbahan sa tibuok kalibutan. Kay Christianity would have died with them. Now, question is, what is a disciple? Unsa din ning giingon ni Jesus Christ na disciple? In the Bible, the word disciple comes from the Greek word matetes, which means learner, a student, a follower. So, ang disciple is a follower of Jesus. In Matthew chapter 4 verse 19, nag-ingon siya, "Follow me." Katong first time niya gi-invite ang mga apostles, nag-ingon siya nila, "Follow me and I will make you fishers of men." So a disciple is a follower of Jesus. Now, somebody who follows Jesus not just in belief but also in lifestyle. A disciple is also a learner, estudyante. Luke chapter 6 verse 40 says, "A disciple is not above his teacher, but everyone, when he is fully trained, will be like his teacher." So ang isa ka estudyante, pagsugod, dili pa siya kay balo sa mga naibaw-an sa iyang teacher. But as time goes by, no, sige siyag tuon, kadugayan mapariha na siya sa iyang maestro. And this is what a disciple is. We learn from our discipler. Kung kinsa man nang nag-imbitar nimo mag-Bible study, then gakatuon ka sa iyang mga ginatudlo
kanimo hantod mo abot ang panahon na ikaw na pud nakabalo sama sa iya. And human niya na dili lang na siya na nakabalo ka, pero a disciple is someone who obeys the commands of Jesus. John 8:31 says, "If you abide in my word, you are truly my disciples." Unsa man ang pag-abide? To abide means na sunod ta, obey ta sa kagustuhan sa Ginoo. So we obey. And then it's a lifelong commitment. Dili lang ni siya seasonal. Na kung giwalihan ka, gidawat nimo si Ginoong Hesus, good for 1 year. Mahuman na. It's going to be a lifelong process. Tibuok natong kinabuhi ang pagsunod, pagsubay o pagtuo ni Ginoong Hesus. And lastly, a disciple is one who makes other disciples. I hope klaro na by now na ang Great Commission is a command for each one of us to make disciples. It's not enough na nakailata ni Ginoong Hesus, naluwas na ta, malipayon na ta, nanaan na tay kinabuhing dayon. Unsa pa may mahitabo nato dire sa atong kinabuhi, no? Sureball na. Malangit na ka. That's not enough. That's not what a disciple is. Ingon pa ni Ginoong Hesus. Kaya nag-ingon siya sa iyang 11 ka disipulo, tudloi sila na mag-obey sa tanan akong sugo. And the Great Commission was the last sugo. So appeal na siya sa sugo ni Ginoong Hesus. So basing nangutana mo, kung wala pa mo nagsugod nini, asa man ko pwede magsugod? Where can I start discipling? Adto ta sa Deuteronomy 6, verses 6 to 9. Dini nato makita ang isa ka clue. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Kinsa man ang gisultian niini sa Ginoo. Ang mga ginikanan. Kay naaman diha nag-ingon, teach them diligently to your children. So kinsa man ang naay children ng mga ginikanan. So klaro na kinahanglan ta magsugod og discipleship diha sa atong panimalay, sa atong pamilya, diha nato pwede sugdan ang discipleship. Now, nganong kinahanglan man na mag-disciple ta sa atong pamilya? Proverbs 22:6 says, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kanina, bersikulo, gina-highlight ang importance of early instruction in moral and spiritual matters. So, dili nato pwede na ihatag na siya na responsibility diha lang sa eskwelahan sa atong mga anak, or sa simbahan baka, or kang pastor. Kita mismo ang gisugo sa Ginoo na magtudlo, to train up a child, to discipline and to disciple our children. And katong kaganina, Deuteronomy 6,
It emphasizes na kitang mga ginikanan should diligently teach God's commandments. And kung muatras pa ka dadto, basahon nimo ang sugo dadto is love the Lord your God with all your heart, might, soul, strength. And teach this to your children, to love God. Even Ephesians 6:4 commands fathers to raise children in the discipline and instruction of the Lord. So daghang mga sugo, daghang mga verses makita nato sa Bible na ginasugo gyud ang ginikanan na mag-train sa ilang mga anak. So discipleship starts in the home. Now, kung tan-aw nato unsa may epektuhan ning discipleship? Igura ba ta musunod sa gisugo or naagini siya benefit pud makuha nato? Psychological and sociological research shows na ang pag-involve sa ginikanan sa kinabuhi sa iyang mga anak reduces the likelihood of juvenile delinquency. Kanang mga bata na walay direksyon sa kinabuhi o mga bisag unsa lay ginabuhat, even criminal activities. According to science, in a family where parents are involved in the discipline and in passing on ang ilang mga pagtuo sa Ginoo, their faith, passing on their faith to their children, there is a greater likelihood na mas less ang influence sa kalibutan sa atong mga anak, ang mga negative influence. Moral development. Children who receive consistent teaching about right and wrong, unsay sakto, unsay dili, develop a stronger sense of accountability, reducing their likelihood of engaging in crime or rebellious behavior. So clearly, and even their identity, makadungog taan ng mga batanon na wala sila kabalo kinsa sila. And sometimes they don't even know what they are. Lalaki ba ko? Babae ba ko? So they even question that. But in a family where faith is passed on, ginatudlo, then the likelihood of that happening becomes less and less. So the choices we make in discipling our families, klaro lang yun, impacts our future generations. Dili lang sa atoa ang kausaban, apil sa atong mga anak o sa ilang mga anak. Kita as a church here at GCAF, we are called to intentionally disciple both our families and the nations. Katong 1900, naay isa ka Amerikanong educator o pastor in the name of A.E. Winship. Naghimo siya study. Iyang gitrace niya ang mga descendants sa usa ka well-known na preacher and theologian atong panahona, si Jonathan Edwards. Kani si Jonathan Edwards, he was widely acknowledged to be America's most important and original philosophical theologian. His work is an expression of two themes: ang absolute sovereignty or authority
or supremacy sa Ginoo, and the beauty of God's holiness, His perfection, His uniqueness. Sa Britannica, sa unang panahon, Encyclopedia Britannica, karon Britannica na lang, wala na may gabasa o encyclopedia ron, describes Jonathan Edwards as the stimulator of the religious revival known as the Great Awakening, and one of the forerunners of the age of Protestant missionary expansion dadto sa 19th century. Now, unsay resulta sa pagtuon ni Winship? Nakita niya na out of thousands na mga anak ug apo niya ni Jonathan Edwards, naay isa ka US na Vice President, si Aaron Burr. Naitulo ka US Senators. Naitulo ka Governors. Naitulo ka Mayors. Naay 3 ka College Presidents. 65 ka Professors. 100 Lawyers. 30 Judges. 66 Physicians or Doctors. 75 Military Officers. And over 100 missionaries and pastors. Because Jonathan Edwards was not only a great preacher and theologian, iyang gisiguro na iyang mga anak, iyang gidisciple. So discipleship started in their home. And it was passed on by his children sa ilang mga anak o sa ilang mga anak. And ang resulta is this. Children who are beneficial to society, to the community. Now, let's contrast this to another person na kabatch ni Jonathan Edwards. In 1877, kaning sociologist na si Richard Dugdale, he studied the life of the Jukes family. By the way, the Jukes family is a kanang alias. So, ngitago niya sa pangalan na Jukes. And nagsugod siya dadto sa kang Max Jukes. Now, si Max, isa ka convict, piniriso. And immoral ang iyang kinabuhi. Wala gid siya nag-disciple sa iyang mga anak. Kay wala magid siya nagtuo o Ginoo. And nakita ni Dugdale ang resulta sa iyang kinabuhi. So down the line, iyang pamilya, mga kapamilya, na ay mga 310 ka indigents or paupers, tawag nila. Indigents, kanang mga gasalig lang sa gobyerno. Sa ato pa diri, ayuda. Nagsalig lang og ayuda. 128 ka mga prostitutes. 60 ka mga kawatan. 130 ka convicts, mga piniriso. 7 ka mga murderers. And over 400 alcoholics. If you look at this side by side, ang kinabuhi sa usa ka tawo nagatuo sa Dios o gadisipulo sa iyang pamilya ug sa uban. Mao kini atong makita. Ang pagtuo ni Jonathan Edwards is very strong. He's a devoted Christian. Si Max Jukes, wala. No, di man gani kasimba. Ang impact sa iyang pamilya, down the line sa kang Edwards na pamilya, you have leaders, you have scholars, you have pastors. Kang Max Jukes, you have criminals, you have poverty, you have addiction. And ang unsa may legacy ni Jonathan Edwards, he is a great influence. Their family was a great influence in education, in law, and even in faith. Si Max Jukes, his entire family was a burden to society. In fact, according to the study,
the family of Max Jukes, because of them, cost the government, the U.S. government, $1.3 million at that time. No? So what can we learn from these two? Ang atong matun-an dinhi is ang intentional discipleship sa atong pamilya di ay it matters. It has an impact not only sa atua but apil sa kinabuhi sa atong mga anak ug down the line di na nato na makita. There's a study that says na ay the 5 generations. Your legacy today will impact 4 generations down, according to sociology. Another thing we can learn, the values we teach today shape future generations. Kung unsay ginatudlo nato sa atong mga anak, ug dili nato ginatudlo, that will shape their future. A strong faith foundation leads to a lasting, positive impact and eternal reward. And then, if we do the opposite, neglect and immorality produces generational decline. So we teach our faith diya sa atong panimalay. Sa Deuteronomy 6, ang atong makita diya is, kitang mga ginikanan are the primary disciple makers. And dili lang ni siya every now and then, panalagsa, masalagmaan. Kinalan ni siya og kada adlaw na pag-disciple sa atong mga anak. Dili lang kung Domingo. And living out our faith in action more than our preaching. Sometimes, maayo kay ta mo preach, mo tudlo sa atong mga anak, pero dili nila makita sa atong buhat. That should not be also. We preach, and then we also do what we preach. Ang effect of a godly family, there's a ripple effect. Kana bitong maghulog kag bato diya sa tubig, naman na siya ripple, a wave. So the ripple effect, makita nato sa kinabuhi ni Joshua na nag-ingon, the famous verse, "As for me and my house, we will serve the Lord." And indeed, sa kinabuhi ni Joshua, makita nato, nagsilbi ang iyang pamilya, apil uban kaniya, nagsilbi sa Ginoo. We can also see that sa example ni Timothy, na ang iyang pagtuog gikan pa sa iyang inahan o sa iyang lola, si Grandma Luis o si Mami Eunice. Sila ang nagpasa sa ilang pagtuo sa Ginoo dadto kang Timothy. So faithful parenting impacts communities and nations. Mo nang diri sa GCAF, ginatagaan nato ni siya dakong importansya ang pag-disciple nato sa atong pamilya diri sa sulod sa simbahan ug gawas sa simbahan. So how do we invest in our family spiritually? We can start with family devotions and prayer. Kami ni Bing, gagmay pa mo mga anak, gitudluan na namo sila unsaon pag-ampo. Maglingkod mi diha sa katri, before matulog. We form a circle, and then sa katong gagmay pa sila gyud, mga 3-4 years old, di pa man sila kabalo sa akong pag-ampo. Kami una mag-ampo, ipasunod lang namo sila, sunod lang mo.
And pag dako-dako na nila, hinay-hinay na mo sila gitudloan na ikaw na magampo. So very simple na pagampo lang. Hantod kadugayan, maayo na kay sila moampo. So during meals, we pray together. I always ask our eldest son to lead the prayer. And kung wala siya, ang next and then the next. And kung mugawas mi sa balay, pagsakay sa sakyanan, we always pray. And this is teaching our children na prayer is important because it affects our lives. Making church and service a priority. Ang pagsimba ba is an obligation sa inyong pamilya, sa atong pamilya? Or is it kada Domingo, mumata ka na excited, Domingo na, magsimba na ta, magdaig na ta sa Ginoo? Or gaanhira ba ta dinhi tungod kay gidalata, giingnan ta, gisugo ta? Make church and service a priority and makita na sa atong mga anak na ang pagsimba di ay talipay. Involve the children in ministry. Sa gamay pa sila, kung naamoy mga elementary students, palihog, i-usher dato sa Kids Central. Kung diri sila, maminaw sila, di man na sila makasabot. Pero dato sa Kids Central, uban sa ilang mga kaedad, they will learn more about Christ. Kung naamoy teenagers, encourage them to join the Inside Out, ang atong IO ministry. If you have single adults, then let them join Connect. Let them join and experience ministry life, serving God and knowing God. And lastly, we teach through example. So we don't just preach to them, we show them what they need to learn. Ang atong Ginoo, ang iyang kasing-kasing is para sa mga nations. So the Great Commission, I hope by now we understand that the Great Commission is for everyone, para sa atong tanan. We can start locally and we can do global discipleship. It's not necessary na kada usa sa ato moadto dadto sa laing lugar. We can pray for the missionaries or we can give for the missions. So we have missions, we have evangelism, and we have outreach. Acts 1:8, nag-ingon, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses where in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Unsa man ang Jerusalem para sa ato? Kana siya ang atong pamilya, ang atong panimalay, ang atong simbahan. This is our Jerusalem. Your family is your Jerusalem. What's our Judea? Culturally similar, pareha na to, mga Pinoy, and they are geographically near. So it can be your neighbors, your immediate community, imong barangay. Kung naa ka sa subdivision, imong subdivision. That's your Judea. Unsa man ang imong Samaria? This is now culturally different. Lahi na sila og culture. But they are still geographically near, duol pagyapon. So we have Muslim brothers around Cagayan de Oro City. People who have different
cultural backgrounds than us. This is our Samaria. And what's the ends of the earth? Muna na siya ang culturally different from us and geographically far. So if God is calling you, adto ka dadto sa Thailand or sa asa bakang nasod, you can do missions. If not, then you can start in your family, in your Judea, and even in your Samaria. Lastly, let me share the power of intentional missions. There was a missionary, si Jim Elliot. He sacrificed his life in Ecuador. Giuban niya ang iyang asawa na si Elizabeth and some other people. And they were trying to reach out to the people groups, the Waurani people in Ecuador. Kanina, ethnic tribe, wala pa gid ni sila nasudlan, tagagawas. So giadto sila dadto, nagsakay sila eroplano, naghulog sila mga gifts para dadto sa mga tao, thinking that when they give gifts, pag mo approach na sila, magpaila-ila na sila, ang mga tribo would be welcoming them. But instead of a welcome, they were met with spears. And about 6 of them died, including Jim Elliot. Niuli si Elizabeth sa ilaha, but after a while, nibalik si Elizabeth dadto sa Ecuador with her family and other people. And they were the ones who were able to share Jesus Christ into this ethnic tribe, to this nation. So many were converted to Christianity, but to the sacrifice of the life of Jim Elliot and his friends. Sometimes, mga igsuon, ang pag-disciple nato, labi na sa ends of the earth, could mean the end of your life, our life. But if we truly understand who we are in Christ Jesus, that does not even matter because we have eternal life already. Now, what are some barriers? So many mga rason na kasagara, no? Mga rason na atong ginaingon. I don't have time. Wala gid ko'y panahon, anak. Busy kaay ko. But think of a thing that you do na para sa imo is the greatest priority. Naa ba kay time, anak? Yes, you have. So if you make discipleship a priority, because it's a decision, ikaw man gyud ang mo decide, anak. Na kani siya, gisugo man ko ni Ginoong Hesus, siya man ang akong Ginoo ug siya ang akong hari, then it's a priority. Then you make time. Ang uban kanato maingon, di man ko kabalo. Saon man na siya pag-share sa gospel. Here in GCAF, God has blessed us. We have our discipleship building course. Naatay mga wider groups wherein dadto ginatudluan ta unsaon pag-share sa gospel. And all of us are giving para mahuman na siyang discipleship training center. That is what it is for. Dili lang na siya na ang mag-disciple sa atong community are katong mga pastor o katong mga naay panahon. No? Moingon tag, katong mga retired na, wala na sila trabaho, daghan na kay sila panahon. No, it's for each one of us. The DTC is there for each one of us. Dili lang na siya
para sa mga uban. And moingon ta, it's not working, no? Kung gasugod na ka og disciple, no? Naagyoy ma-encounter nimo daghang panahon na mura magwalay epekto. Pila naman ko katuig ani niya, no? Sige uban, sige og tudlo, ug wala may kausaban. It's not working. Be patient. Discipleship is long term. In our experience, sometimes it takes 4 years, 6 years. Matingala na lang ka after this time, no? Somebody will say, magpabaptize na ko, Brad. But sometimes it would even take longer. So how will you invest in your legacy? I suggest we commit to discipling our family first. We disciple our children, our spouse. Kung dili pa sila believer in Christ, we can engage in missions and evangelism. And we need to build a legacy of faith. Let's pray. Lord, tabangi mi Ginoo na mahimo giming intentional sa pagdisciple sa among pamilya. Help us also to reach the nations as you have commanded us. May our faithfulness impact future generations para sa imong himaya. Amen. May buntag sa tanan.